Yesu Kristo. Haleluya. Mwijuru ni wacu. Semeni amen. Amen. Turabasirikare beza. Twogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. umuntu umushaka gusenga Imana. Yeye anajizi kuomba Mungu. Mwami Yesu turagushimiye. Dushimiye izina ryawe rigira neza. Dushimiye kuko waduhaye Yesu nk'impano nziza yavuye mu ijuru. Tugushimiye kuri iki gitondo cyiza uduhaye ku imbere y'amaso yawe. Dushimiye kubw'umugisha mwinshi tugabanya imbere y'amaso yawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami turateranya abangana gutya turi imbere y'amaso yawe. Dukeneye kumva kuganiriza ubugingo, dukeneye kuganiriza buri wese, umuganirize mu ndirimbo, umuganirize mu isengesho, umuganirize mu ijambo ryawe, ntaho utanyura ngo unezeze ubugingo bwa buri wese. Mwami Yesu, gahunda zose z'uyu munsi turazikuragije ngo wowe wenyine wigaragaza nk'Imana ikora imirimo. Ntabari twe ahubwo izina ryawe rishigwe hejuru. Komeza kubana natwe kandi komeza kutugira neza. Tukomeye amashyi Imana ikoze imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Tubaha ikaze mu materaniro y'umunsi. Tunawakaribisha kwa ibada ya leo. Buri wese wageze ahangaha. Yeyote ambaye amewasili hapa. Twiyumve ko twageze mu nzu y'Imana. Ukihisi umefika nyumbani mwa Mungu. Iyo turi ahangaha mu materaniro, tunapokuwa katika ibada, hari umuntu asohoka mu bitekerezo. Kuna yule ambaye anaweza akatoka nje kwa mawazo. Akibwa. Yeyote anayeweza kutoroshwa huko nje. Ariko niba ushaka kuba mu bihe byiza, lakini unapotaka kuwa katika majira mazuri, ubwire umutima wawe, ambia moyo wako, ubwire ngo ijwi ritari ry'Imana sindishaka. Sauti yoyote sio ya Mungu sitaki. Uganiriza umutima wawe ngo ijwi ritari ryawe sindishaka. Uongereshe roho yako na kusema sitaki sauti ambayo ijwi ritari ry'Imana nturihe umwanya muri amateraniro. Sauti ambayo sio ya Mungu usiipe nafasi katika ibada ya leo. Iryo jwi n'uribwira umutima wawe, sauti hiyo ukiambia roho yako, uragira amateraniro meza na utakuwa na ibada nzuri. Turabyemeye. Umekubali. Imana ibahe. Bwana awabariki. Tugeze mu mwanya wo kwakira abaririmbyi. Ni wakati wa kuwapokea waimbaji. Turacyari muri wa mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Wakati wa kuabudu na kusifu Imana. Tuyihimbaza mu ndirimbo. Mungu tunamwabudu katika nyimbo. Tukahimbaza dushima Imana. Tunamwabudu katika sifa. Iki gipindi cyose ni cyo kuramya no guhimbaza Imana. Muda huu wote ni muda wa kusifu Mungu. Reka twumve korali Musingi. Tuwakaribishe waimbaji wa kwaya Musingi. Ikurikirane na korali Light. Wakifuatana na Light kwaya. Hanyuma hazakurikira Penuel kwaya. Na baadaye Penuel.
mukore mwihuse Imana